ibihe byiza rwose, ibihe byiza kuri mwe mwese tubana kuri uyu muyoboro mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru n'ubundi aba agezweho, niyo aba tugaruye kugira ngo tubahe update ziri guturuka hirya no hino ku isi. Ndaza kukubwira ko byibura M23 nyuma y'uko isakaye mu bice byegereye Uvira, hari amakuru menshi cyane y'imirwano ishobora kubura n'ubundi isaha ku isaha. Ni imirwano mbona M23 bisa nk'aho imaze iminsi yitegura nyuma y'indege za drone zimaze iminsi ziri kuyirasaho. Ndakubwira ko kandi hano mu Rwanda abofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF n'izindi nzego bitabiriye amahugurwa kuri politike y'imiyoborere y'ingabo. Bafisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF n'inzego z'umutekano ndetse n'abakozi baturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bitabiriye amahugurwa kuri politike y'imiyoborere y'ingabo. Ni amahugurwa ari kubera mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye mu karere ka Musanze kuva ku itariki ya 18 ku munsi w'ejo kugeza kuri 29 Gicurasi 2026. Ndakubwira byinshi biri kwigirwa muri aya mahugurwa. Ndanakubwira ko kandi nyuma y'uko inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanyije na polisi ya Mozambique mu isabukuru y'imyaka 51, amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko European Union cyangwa EU yongeye gutangaza amakuru akomeye. Yiyemeje ngo kubaka igisirikare cya Mozambique, aho kongera amasezerano n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rujye gucunga umutekano mu gihugu cya Mozambique. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU cyangwa European Union wasabye kongerera ubushobozi igisirikare cya Mozambique FADEMA mu kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado, ariko kugeza ubu ntibateganya kongera inkunga cyangwa kongera gutera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Ibi bije bikurikira ibihano byafatiwe u Rwanda, bikaza kandi binakurikira inama zagiye ziba bavuga ko ngo u Rwanda badashaka ko rwongera kohereza ingabo ku butaka bwa Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Ese ibi bitegeye gute? Ndaje byinjiremo byose. Ndakubwira ko ikibazo cya M23 ngo gikwiye gushakirwa umuti n'abanyekongo aho kurenganya igihugu cy'u Rwanda. Ni perezida wa Kenya Samuel William Ruto wabigarutseho, bigatungura perezida Tshisekedi ndetse bikanatungura igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kugereka ibibazo byose byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda. Ndakubwira ibyo yatangaje ndetse byanavuzweho na guverinoma y'igihugu cya Kongo bavuga ko William Ruto ndashyigikiye nawe u Rwanda. William Ruto yabigarutseho ubwo yari mu nama ya CEO Summit iheruka kubera i Kigali mu Rwanda. Ndakubwira uko ibi bintu byifashe byose. Ndakubwira na dosiye ya Paul Rusesabagina wongeye kugaruka avuga ibinyoma ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bishobora gutuma u Rwanda rwicuza impamvu rwamuhaye imbabazi nyuma yo gutakamba mu buryo bukomeye cyane atakambira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ndakubwira ibyo yabwiye abambari be. Ndakubwira Ebola nyuma y'uko isakaye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba bishobora no gutuma igihugu cy'u Rwanda nacyo kibigiramo ingaruka za Ebola zigera ku Rwanda. Amakuru aravuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye cyane zo kwirinda iki cyorezo, harimo no kuba u Rwanda rwarafunze imipaka. Ibi byo murabizi, ndaza kubyinjiramo. Ndakubwira ko mu burasirazuba bwa Kongo ku kibuga cy'urugamba ibintu byahinduye isura hafi ya Uvira ndetse muri Rucuroho FDLR ziri kwica abantu umunsi ku wundi, ndetse i Masisi naho ngo haravugwa ibindi bitero bikomeye bishobora kuza kuhubura. Ni nako ndibuze kuba nerekeza no mu yandi makuru mu mutekano, politiki na diplomasi. I Kinshasa inzego z'umutekano zirinda perezida Tshisekedi Chilombo ziravugwa mu mugambi wo kumuhirika ku butegetsi nyuma y'ibiri kuvugwa. 5 kora subscribe aho hasi ubundi tubane. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanyije na polisi ya Mozambique mu isabukuru y'imyaka 51 Ariko gato mbere yuko mbabwira ibyo ngibyo, reka mbabwire ibya European Union cyangwa EU ngo bagiye kubaka igisirikare gikaze cya Mozambique,
kugira ngo u Rwanda rutazongererwa amasezerano yo kujya kubungabunga no kugarura amahoro mu gihugu cya Mozambique. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi European Union cyangwa EU wasabye ko bakongerera ubushobozi igisirikare cya Mozambique FADEMA mu kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado, ariko kugeza ubu ngo ntabwo bashaka gutera inkunga igihugu cy'u Rwanda cyangwa ngo bongere kubwira u Rwanda ngo rwohereze ingabo muri Cabo Delgado. Muri iki cyumweru gishize nibwo ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Mozambique yitwa Antonino Mongeroyo yavuze ati ubu turi mu biganiro byo kubaka igisirikare gikaze cya Mozambique, ndetse mu myaka ine igisirikare ngo kizaba gifite ubushobozi bukomeye cyane bushobora kwirwanaho. Ati ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, nk'uko umudiplomate abitangaza. Ati European Union ibona ko ari ngombwa gushyigikira mu buryo butaziguye no kongerera ingufu y'imikorere y'ingabo za Mozambique mu gihe ibitero by'abitwaje intwaro bikomeje mu turere twinshi, cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Mozambique. Ati kuri iki cyiciro, ati twemera ko ari ngombwa kwibanda ku kongerera ubushobozi bw'ingabo za Mozambique, ati no kwemerera ingabo za Mozambique kugira ubushobozi bw'ibikoresho byose bikenewe mu kurwanya iterabwoba. Antonino Mongeroyo abajijwe niba ku bijyanye n'uko umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi wakomeza gutera inkunga ingabo z'u Rwanda zikohereza ingabo muri Cabo Delgado nk'uko inkuru dukesha Club of Mozambique bivuga, yasubije agira ati muri iki gihe ati oya ntabwo bizongera. Ibi bijyanye n'uko hakomeje ibiganiro bijyanye n'ejo hazaza h'Uburayi mu gushyigikira ibikorwa by'umutekano mu majyaruguru ya Mozambique. Aha abasirikare b'u Rwanda bakoranye n'ingabo za Mozambique kuva muri 2021 barwanya imitwe y'iterabwoba. Ku itariki ya 15 Werurwe nibwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda binyuze muri Olivier Nduhungirehe yateguje ko u Rwanda ruzavana ingabo zarwo zoherejwe muri Cabo Delgado nirutizezwa inkunga y'imari irambye yo gukomeza ibikorwa by'igisirikare muri kariya karere, ndetse Uburayi ngo bufitemo inyungu nyinshi, ariko u Rwanda rwo ntabwo ruzareba izo nyungu, ahubwo ngo ruzashyigikira ukuri. Ni ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Ni nako inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanyije na polisi ndetse n'ingabo za Mozambique mu isabukuru y'imyaka 51. Mbona abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF rwose bari kuganira n'abasirikare bakuru muri Mozambique ndetse n'igipolisi. Byari umuhango nyine byasaga nkaho inzego z'umutekano z'ibihugu byombi zari zishimanye, kuko na perezida wa Mozambique Daniel Francisco Chapo agenda avuga ko ingabo z'u Rwanda zakoze ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu kibe kiri aho kigeze. Ibi byari byabaye ku cyumweru ku itariki ya 17, aho abayobozi bakomeye cyane bashimiye inzego z'umutekano z'u Rwanda mu kwifatanya nabo muri ibi birori nyine by'imyaka 51 ubushobozi bw'inzego z'ibanze muri Mozambique, kandi bwongeye gushimangira ubushake bwo gukomeza ubufatanye n'inzego z'umutekano z'u Rwanda mu bikorwa bihuriweho byo kubungabunga amahoro n'umutekano n'ituze muri Cabo Delgado ndetse n'ibindi byose. Reka ahubwo munyemerere nekeze ku yindi nkuru nkiri kuri RDF. Reka munyemerekeze i Musanze. Abofisiye bakuru muri RDF n'izindi nzego bitabiriye amahugurwa ya politike y'imiyoborere y'ingabo z'u Rwanda. Abofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'abakozi baturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ibihugu bitandukanye bitabiriye amahugurwa ya politike y'imiyoborere y'ingabo. Ni amahugurwa ari kubera mu ishuri rikuru rya gisirikare mu karere ka Musanze kuva ku ya 18 kugeza ku ya 29 Gicurasi 2026. Mu gutangiza ku mugaragaro aya mahugurwa mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse n'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare Brigadier General Andrew Nyamvumba, bavuze ko iyi gahunda igamije kukongerera abitabiriye ubushobozi bwo gutekereza ku rwego rwo hejuru, ubusesenguzi ndetse no gufata ibyemezo bijyanye n'imiyoborere y'ingabo, haba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'akarere. Aya ni amahugurwa abaye ku nshuro ya kabiri muri gahunda nshya y'amasomo yateguwe n'ishuri rikuru rya gisirikare ku bufatanye n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe amahugurwa
ndetse n'ubushakashatsi mu bya gisirikare. Muri Kivu y'Amajyepfo rero update ziriyo nuko M23 yongeye gufata umuhanda werekeza muri Uvira. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bari gukaba ku mutwe wa M23 bakoresheje indege z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikazi, indege zo mu bwoko bwa Ket-6 bigatera ubwoba abaturage benshi muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ngubu rero amakuru atugeraho ndetse na update ziriho nuko kugeza ubu ngubu M23 ikiraje inshinga ngo nuko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bwarekera ibi bitero. Nyamara M23 ikaba yaravuye sange kugira ngo igaragarize amahanga ko yubahirije ibyavugiwe mu masezerano hariya mu Busuwisi, byanasize nyine M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bemeranyije gahunda zo guhanahana agahenge, ariko bikaba byarabagatera nzamba. Ni inkuru tugitohoza kuko deployment zakozwe ku ruhande rwa M23 ndetse amakuru aranavuga ko rwose agace ka Sange baba bamaze kukagira amajanja. Reka ubwo munyemerere mve aho ngaho nerekeze kuri Paul Rusesabagina. Yagarukanye ibinyoma bikomeye cyane bishya atigeze avuga namba. Paul Rusesabagina wari waratakambye asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse akiyemeza kutazongera kwijandika muri politiki y'u Rwanda. Yongeye kubeshya amahanga agaragaza ko ubwo yafatwaga yasabye kwemera kuyoboka agakorana n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ariko akaza kubyanga. Uyu mugabo wafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyuma y'uko yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 25 amaze guhamya ibyaha by'iterabwoba. Yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abambari be. Mu ibaruwa isaba imbabazi yandikiye umukuru w'igihugu Paul Rusesabagina yagize ati: ndabizeza binyuze muri iyi baruwa ko nta izindi nyungu ntegereje zaba bwite cyangwa iza politike. Ibibazo bijyanye na politike y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Ibyo yanditse ku itariki ya 14 Ukwakira 2022 bimuhesha gufungurwa muri 2023 ku itariki 24 Werurwe. Bisa naho yamaze kubyibagirwa burundu, akaba uwundi washize impumu akibagirwa icyamwirukansaga. Ku nshuro ya mbere Paul Rusesabagina yavuze ko amagambo akomeye atari yarigeze avuga. Ibi byatumye abantu benshi batangira gushidikanya ku ireme n'ukuri kw'imvugo ze avuga. Mu byo yavuze harimo ko ubwo yafungurwaga mu Rwanda aho yari afungiye hari n'abandi bari bari mu byumba bitandukanye n'icyo yari arimo, mu gihe mu bindi biganiro yagiye atanga kuva yafungurwa na mbere mu rukiko yumvikanishaga ko yafunzwe wenyine. Uyu munsi yagarukanye imvugo nshya itandukanye n'ibyo yavuze kuva kera. Ikindi Rusesabagina yavuze gitandukanye n'ibyo yakunze kuvuga mu myaka ya hambere. Nuko ngo ubwo yafungurwaga abayobozi ba RIB n'abo mu rwego rw'ubushinjacyaha bagiye bamureba bamusaba ukwemera akinjira muri akagirwa ambasaderi cyangwa minisitiri w'intebe. Aya magambo ya Rusesabagina yumvikanamo ibinyoma bisa no kuryoshya inkuru nshya, ashaka nyine kwigarurira abo abwira, kuko yari mu rukiko, yaba mu itangazamakuru, yaba mu ibaruwa yanditse n'ibiganiro byakozwe n'umuryango we, nta na hamwe bigeze bavuga ibintu nk'ibyo. Ikiyongereyeho nyine kuri ibyo nuko u Rwanda rwari nyine kuba rugamije gushaka guha Paul Rusesabagina umwanya mu nteko nshinga amategeko. Umwe mu basesenguzi yagize ati: ibi ni amakuru no kubeshya. Ati siyo koko, ntabwo Paul Rusesabagina yari agiye kugirwa nyine umwe mu bayobozi bo mu nteko nshinga amategeko. Ibi rero yabigarutseho Paul Rusesabagina abeshya ubwo yari ari kumwe n'abambari be. Reka munyemerere mve aho ngaho kandi nerekeze kuri Ebola yongeye gufata indi ntera hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba.
mu gihugu cya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda Minisante yatangaje ko iri gukurikiranira hafi by'iki cyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihumuriza abaturarwanda ko nta muntu urwaye iyi ndwara uragaragara mu Rwanda. Minisante mu itangazo yasohoye ku cyumweru ku itariki ya 17 Gicurasi yavuze ko iri gukurikiranira hafi by'iki cyorezo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashyize mu rwego rw'icyorezo gihangayikishije isi iki cyorezo nyine cya Ebola. Ibi gutuma nyine u Rwanda ruhita runafunga imipaka iruhuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi ikibazo ngo cy'umuti urambye ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gikwiye gushakirwa umuti muri Kongo nyine ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba aho kurenganya igihugu cy'u Rwanda. Ni Perezida Samuel William Ruto w'igihugu cya Kenya yavuze ko ikibazo cya M23 gikwiye gushakirwa umuti muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho kugirwa ikibazo cy'u Rwanda. Ashimangira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse ari abanyekongo bafite ibibazo bagomba kuganiraho na leta yabo. William Ruto yabigarutseho mu nama ya Africa CEO Summit iheruka kubera i Kigali. Ni amagambo yavuze mu gihe leta ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana. Yongeye kubisubiramo nk'abakuru b'ibihugu twarabajije duti ese abantu ba M23 ni abanyarwanda cyangwa se ni abanyekongo? Ati Kongo ivuga ko ari abanyekongo. Ati niba rero ari abanyekongo ni gute ikibazo kibi cy'u Rwanda? Ati ni gute ikibazo kiba icya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Paul Kagame nawe akunze kuvuga ko abarwanyi ba M23 ari abanyekongo bagomba guhabwa uburenganzira bwabo nk'abanyekongo ndetse nk'abaturage ba Kongo, ndetse ko n'ibibazo byabo bikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro na leta ya Kinshasa. Intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa yongeye gukaza umurego mu ntangiriro za 2025 ubwo uyu mutwe wagabwagaho ibitero byihuse bigafasha nyine uyu mutwe wa M23 gukaza urugamba ndetse no kwirwanaho bikanasiga bafasha umujyi wa Goma. Imizi y'intambara ifitanye isano n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. U Rwanda rushinja Kongo gukorana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, aho bawuha intwaro ndetse ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu Rwanda na Kongo, biherutse gusinyana amasezerano y'amahoro hagati yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye bwa Qatar ndetse na Amerika. Aya masezerano yaterwaga inkunga n'ibihugu nyine bya Amerika na Qatar, ndetse yateganyaga ko ubufatanye by'umutekano n'ubukungu ndetse no gucyura abasirikare b'u Rwanda bashinjwaga gufasha M23 ku butaka bwa Kongo. Nubwo habayeho agahenge, imirwano yarakomeje mu bice bitandukanye n'ubu iracyakomeje, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda, aho bashinjwa gufasha umutwe wa M23 mu bikorwa bya gisirikare. William Ruto yavuze ko igihe cyose abarwanyi ba M23 bemerwa nk'abanyekongo, ikibazo gikwiye nyine gukemurwa na leta yabo ndetse bakaganira n'uyu mutwe. Ati kubera ko byamaze kwemezwa ko M23 ari abanyekongo, ati ni ikibazo cya Kongo kandi gikeneye umuti w'abanyekongo. Akomeza avuga ko ibiganiro by'amahoro byabereye i Rwanda na Nairobi byose byagaragaje ko impande zose zigomba kuganira, harimo na M23. Ati M23 baravuga bati kuki mudashyira hanze ibiganiro? Ati turi abanyekongo, dufite ibibazo kandi turashaka kuganira na leta yacu. Perezida wa Kenya yashimangiye ko kwanga kuganiriza imitwe yitwaje intwaro bavuga ko ifite ibibazo bya politike bishobora gukomeza guhungabanya umutekano. Ati nta gihugu gitakaza iyo cyemeye kuganira n'abaturage bacyo aho bafite ibibazo bakabikemura. Nguko